Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel Azam Jamil. Di video kali ini, Azam mau main TikTok nih. Tapi mana Azamnya ya? Itu Azamnya tuh. Kita samperin yuk. Teman-teman, Adam mau main TikTok sama teman Adam. Tontonin nih, Abi. Bilang. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.